Kami katina. Kape ka. Ayo, tama rin. Kasi dito kahalap din. Pero kayo na pala. Ang cute kay ka, mawala ko energy na urot na. Video. Yeah. Bisa pa na ikuan. Antes. Ay, 10? Ay, Bagi ha. Ikaw? Kuan kaning ilan ba yan? Video na. Yula. Visit ka rin mo! Say hi, say hi. Video na. Magkano ka? The plane. Kaya mo ba? Ako welcome ako. Station 1. Daw. This is us in station 1. 1, 2, 3, go. This is us in station. Thanks, Mondo. Video na? Ah. Kedudukan SD na eh. Kas? SD na eh. Gusto ko Kayo eh. alam ko sa Mondo. Then, Mo, dili pa pala ang gripo, Mondo. si UE. Murag may nanak sa amal. Dili magayo. Ilamig kayo siya. Nitingaw ko din. Nitingaw ko na. Naroon siya masudan. Siya masudan niya. House life. Ayaw nyo magadaon na. Sunding. Dito na. Magpatila na ko. Ay, lugay me. Sorry. Guys, this is not aesthetic. Ang cloud chaser kaya na nasa bundok. Ano na boy? Baka manyawa. Lamin na kayambak no? Galing ko na po. Oh, galing ko. Tara! Thank you. Mga mama na mag-story ba? Guys, so this is the last station that we will be going. That's station 4 and it's so steep. Steep masyado yung ano, yung pa taas.
But this is the last one. Let's go! Videohan ta mo? Okay na siya. Lapit na. Go. This is us in Station 4! Cloud chase din ako pag monthly dump. Na-achieve na ni mo dear ang monthly dump for August. Finally. Let's go! Congrats! Congrats! Thank you. Wait lang. Uy. Hello, pero medyo mabalas malaki naman yan, no? Apel mo tayo sa likod. Rest na mo. Daw mo. Ginigahan na. Ito na may outlet guys. Ang batas ng outlet. Sabay tanda mo ito go. Go. Hoy, papasa mo ha po. Long bot. Kanta. Nabayaw ka na mag-ikon sa MG. Or dili lang ko galang mo gamit.
Ang kanang gulay. Ayan lang, dire ma'am. Dire ra tanan. Plantation ninyo. Para mo tag nasa Teacher? Ano matcha di siya? Awesome prayer. Hi guys! Hi, Jenny Kim. Any lang good. Ayaw, dali. Baka ka, Jayan, gamay na lang, pero kanyan. Gila. The wheels on the bus go round and round. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Bye! Like ka lang. John, butay kong tubig dyan, John, pre. Ha? Magsanggit po ta. Yawa mo. Ay, wala naman ra. Doon na lang man. Hilom ko, may gisapot ako sa inyo. Napakod ka na. Mapakod yung gahanang ko ano. Uy, hangyo. Patag! Patag! Andar yung patag! Okay, nako. Let's go guys! Gusto ka na makalitan bilang body. Never really know
Ha? Oy, pag drinks mo. Ha? Okay, tumahi kang bayo po. Guys, I survived! So, we're here na sa Sala Cafe. Barangay Sala Cafe. And I made it for 2 hours and 50 minutes. For 5.58 kilometers. Let's go!